Maing samat sobe di kalana. Einir makatin kapkata samta bukat kitong autobekan sangi sabulmar nalaman. Maing samat kor labalap patrowan sekarair yet feet sabulmar winigokos inat kejate. Siyawu mo silangir pisangkakan kati rekan mekan buyak. Siyawa Pohnpei. Ipatawan sekarair kelakot main samat kelakap orang katan orang itu sebenarnya sarau angkat mal itu mal o kalwa tu mal wila malam waj sangin sapu lawan sapu na imat ni patawan ulan tiyo sekarair ni ilang kapay sama yero Jesus Christ amen. Kailangan senator ko kailangan Juan Baronet kan kay Kadkadaur model nan uyak puro ipan po na sa chief clerk kong roll call. Senator Alcena Bram, Amen. Senator Kiguabis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sonsere Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Hey. Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Amen. Senator Alfred Senatore, Senator Daniel Leben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendite Sualui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Kadaman Manglag. Senator Earlene S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yun ngay, Amen. Senator Nelber A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Amen. Senator Mitaroy Simina, Amen. Senator Francisco Simbram, Amen. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Muna tayo man kadla record and reflect ma Senator Ludwig excuse ang uyak purun rangot. Pwede tayo sa pulman ko koro mak trial kadla nan sa pulman tayo uyak pur. Magproya po yung kakulian tayo tiyo uya sa pulman tayo sa karatan kapyung malal sa karan kapyung lap resikpan kupuran na nilap sa matay kauno code sa karan wawlap ang kupuran raksoko waon ki isoko sa pulimarlikan ko nanalang ko ng kanil ko wow dororong labalap kaitikan ng pariyan tiyak umotso government national state or local government waon ka kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyaon Kabina Francisco Ioannis Siyong Kopong Lapalap Nelson Joseph Wasaksit waon ka Vice Speaker Miguel Floor Leader Abram o Honorable Senator Kan Koros lang Samoro Oloiso Seriso so masakan lang kasampal kan MTIAC Momocho for government waon ka man Pohnpei Koros kung kalapot kung takapaypay kan on way kan maslikan Pohnpei record treatment pagkakala na upanan ang uya kupur o ibaan patrawan po na sa floor leader puan kakalwal tayo na dato. Kailangan maing Mr. Speaker kayo men bagita may tungkol sa karatan kapeng kayo po niyo wawon ka kuli sabol mamoy may paytay tiyer nan wewe protong wasan uya lamalam may siyang ranwot ay tungkol wawon kun kamoy wawon kumelal Vice Speaker ay tungkol wawon kan pagkapay Senator Kan Koros ran wawon kapeng men Pohnpei Koros melel rail kan me yang child nan men kapese kan maing Mr. Speaker I kamaget mot ko sembal jalan ka kapandala watawat o walaltan channel Yaman. Ajan salam mau kamaget mamiya Koros maudung kamaget masa niyay Yay. Buang masa niso
kamagit paitar o dahil kapandelar wata-wata wala altan sa parliamentary journal. Kamu floor leader. Nisangon mo sa mga Mr. Speaker, ipilaw sa karang umot, kasampalwa so kamagat, jalan kak, chora kati, o apali ng peisu o walu. Yaman. Chan salamau kamagat memia, bagi memia karyaman pen kamagat ok cai corak ti orok cai kat pon ng peisu o walu. Aisyong kat kilong, tepat-tepat long kamutan ko senetkan o resolution kan. Makaro sa bulman kiya ran sumau, cai kat lamu cai pan pon sa floor leader. Kalangan Speaker kaya sa bali jungal sa karan wow. Iman niya suwat pliyaw yata kamagat. O pegik jalan kak suspend order of business. Chorak tipan order of the day o apali standing committee reports. Yaman. Chan salamau kamagat memia, bagi memia karyaman pen kamagat ak cai corak tiangar pan order of the day ye standing committee report o pan pon sa chief clerk. Standing committee report number wali sektual lain di Sepayu mepet Governor Communication number FP by Secretary lain di Sepayu sang Salmi Committee on Public Works, Transportation and Communication. Kalangan pag report wala ban report long sang committee PWTC ay ban pon sa chairman laban. Muna ipantola nagkiyang kiyay. Sekarang kewo ni wow ang kumuran sa matay port liyas. Puro tong wasagin kailangan ng maing speaker. Ang patawan pagkita, mayan ka katayang sabul mong kewo ni wow lap na kumutiyang kiyang nilang. Wasagin siya wawang kikomoy, maing speaker, wawang kipais, Lord, onay laliyangay, honorable senators kan koros. Wow, choror, on koros. May patreng trail ng gallery. O koros, may pipiyan, may kabesekan. Speaker ni wow, o karkarak. Kata sa Bulmong Committee ang PWTC, o kamakit trail ang kakbiya lamalam standing committee report. Nampe, walisip tuwa labing niya resip tayo. Yaman. Chan salamau kamagat san chairman lepen koros mo tung kamagat to masani ay uo masani so pag kamagat ay puitan tay kat nan masani pen dia masani pen report chairman. Kailangan may speaker kaysa pala ito malwaw ang kupurong iyo kupurong korupsiya. Speaker, standing committee report nampe walisip tuwa labing niya resip tayo may talong report may talong governor communication nampe epuki pasik riyaw labing niya resip tayo recommend itita Mr. John Ato ang CRM PTA board members. Speaker, ibang patawan pa kita may itungol sa karpa ni Oralap o ipaki when price o yung ay mapertrigan and sa waski wasakan may sutasay. Mr. John Adolf sa Pwuhng Gear Caliber and the talk tutro siyang ni sabis kan may katrin sa waski ang Pohnpei state government o bill national government nantaken project management o bill administrative works. Sang nan kangen totok men namin ni manet Pwuhng ye TNI administrator o PUC board member, PPA board member o FSMTC administrator. Sang niruwasan speaker committee and PWTC tola o katar pakairang karong o executive branch office kan may yay office ng kabina, ETA commissioner o TNI administrator. William and office ng kabina o PTA commissioner o PTA staff kan may yang soweta karong-rongwat. O koros, yang utung sa William and kabina recommendation ng naminiman. TNI
Administrator Surayang Paratanan Irungwat. Committee Pilewang Mr. Atop o nominee Pil Kasaleyang Committee sa Wilma Inang and sa Wilmang Tita Pukuan Sierra PTA Board Member. Maing Speaker sa Pwuhng Committee and PWCC kamelele Mr. Atop Pwuhng assist kesumpal ang PTA Pohnpei Transportation o Pohnpei Government. Niwawa Karkarak Committee and PWTC ket de lapwat ang gatin kubur kalangan o sa Pwuhng Kita Standing Committee report nempe walisik tuaw lebinial resik tay. Chanchal kape sang chairman o niyata masunpan report. Motion and close. Masularay ban po na siya kamagat mamiyak dahil ang rutung ti masunpan report. Karos mo itong kamagato masaniyay. Pwuhng masaniso kamagat pa ita dahil rutung ti ang masunpan. Karos mo itong dahil ang sapulman kita report. Masaniyay. Pwuhng masaniso kamagat po ita ruk tayo sapulman kita report number walisak tuwa lepenyal risak payo sang committee PWTC. Miyata report chief. Standing Committee Report number 2 Isak Line Risak Payu Mepet Governor Communication number FP by Saksilu Line Risak Payu Sangte Sabnui Committee Public Works Transportation and Communication. Atang prime player po na sa chairman Laban. Salamat Speaker. Niwawa Karkarak Patay sa Pwuhng Committee and PWTC o kamagit trailan kakuya lam Standing Committee Report number 2 Isak 11 year resik tayo o Kariyaman. Tansya lang mga kamagat siyang chairman, karos mo itong kamagat o masaniyay. Pwuhng masaniso, kamagat pa ita, taygat-kat nan masanaba. Miya masanaba, chairman, Laban. Kailangan may speaker dahil sa pala istungalwaw ang kubrungi o kubrang korusya. Speaker, Standing Committee Report number 2 Isak 11 year resik tayo may tanlong communication number ipagipasok silu 11 year resik tayo may recommend ni Tita Thomas Costiga ang Sierra PTA Board Member. Speaker, Ivan Pata Iban patuan pagkita me ay tungol sakarpan ni oralap ay iban pagi vice o member ng PWTC and sawas-wasakan may super say. Ang suwad namin ni Kostika kintoto kong FSMTC ay o Uya Assistant Secretary ng Pelian Marine Division. Mr. Kostika will serve na US Coast Guard i-arrange ang variation. Naminiman at quality katsang bentotok mao ng US Coast Guard. Sang ni Ruwais Speaker, Committee ang BWPC tola o Qatar Pakair, Karongrong o French Pay Mabil. Nagyay Officing Kapina, PTA Commissioner o TNI Administrator. William and Officing Kapina o PTA Commissioner o staff kan na yang Choweta Karongrong Koros Utung sa Wilman Kapina recommendation ng naminimanes. Committee Pilewang Mr. Tom Costiga o nominee Pilkasaleyang Committee Utung and Nalalta Puko o Kasaleyang Committee Plan kan may akak sawas kiyang Pohnpei government may pan kaya mau awaleta ang Sierra PTA board member. Maing speaker sa Pwuhng Committee and PWTC kamelala may Mr. Gostika Pwuhng assist kesumpal ang PTA Pohnpei Transportation o Pohnpei State Government. Niwawa Karkarak
Committee and PWTC pergi get pilabot and get in kubur kalangan o sapulman kita standing committee report number 2 Lebanese Reset 5. Tayo sa lang mga kabeses ang Chairman Laben, masalar masan Laben, report ay paan po na siya kamagit, tayo lang rutung timasan ba, paros mautong kamagit o masan ni A, Pwuhng, masan ni So, kamagit pa ita, tayo rutung tier masan ba, paros mautong tayo sa bulaman kita, report 2 Lebanese Reset 5, masan ni A, Pwuhng, masan ni So, kamagit pilpoita, tayo sa bulaman kita, report 2 Lebanese Reset 5, isang committee in PWTC. Nito report, Chief. Standing Committee Report number 2 line Reset 5, Fifth Legislature Bill number Silisak line Reset 5 sa Salmi Committee South. Chancellor may report ko, pan report lang sa committee in SAP, karateban po na sa Chairman Latore. Anang Government Speaker, monay ba yung patro? Ay may patrong kurakan pilkaping hotel, kalangan isang salpong naman tayo. Speaker ay tumal, sa karan kay Pwuhng ang katrong napatoyer nilang kang front. Right so by kigo so pasaksit ay tumal ang Pwuhng Pwuhng Vice Floor, Honorable Senator kang Koros. Nalibi Pwuhng Rail kan Koros, may patrong tayo rano. Speaker, menuaw, karak-karak, yata kamagit tayo langgak. Katiyang patuyang uye na malamgi standing committee report number 2 sa kayo Lebanese Reset 5. Chancellor mo, kamagit sa Chairman Latore, koros mo utong kamagit o masan ni A, Pwuhng, masan ni So, pwede kamagit o poita, ramiya masan ni Chairman Latore. Kailangan ng Speaker ay tumal sa karwaw sa palang kakpatpatuta bang pramahid. Speaker, ang kaksensal me, standing committee report, tuway sa kayo, Lebanese Reset tayo, yung nawa, inang, umaurin, kamumatang kusunat, nampa, silisak, Lebanese Reset tayo. Hari, committee, patuyang nan, totok, na palyata, tok-tok kasampalwot, committee patuwan na yung appropriate office kan, manan, nanyang apali, totok kasampalwot. Ang kaksansal, matatokwot, pagbagi, kamaulan, tayo, nanwin matalanin. O kamti, patuwan niwong office kan, nayayopsing shop, EPA, o paligan, mayang pukogi, kuyaban, apali, totok, kasampal bukat. Speaker, ang bilgak sansal, makamti ipatuyang ngayon ng totokot o patuwan na yung rail ton pingkaryaw community matup lukop masisaw o talapay o naniw banawot kamti pilparak wasa matatokot panguyaw-uya o tama kawit isang paligan matatokot kakanang palita. Kamti man sakar kita bang puramail manan kamumatahan kusunatwat wasa silu makamti patuwan na pali nan mangan kamumatawat kay lengkap katkilong patuwan long atan tao mabanguyawiyat yay sakro lengkap patuwan patutiyo na mangan kusunat o nan paychew line silu kailan bilgak patuwan long sa grow unan paychew line nisu kailan kak patuwan niya isang pagilimaysak picho pagilimaysak o patuwan tiyang pitriyap ko kung kak apaliyata na nagtatok ko aniralap matmang speaker may patuwan pakita kamti o kamti tumalyan kita tatokot kung kak apalita kung napali ananan tunway aniralap matmang speaker patuwan kata kamti Kailangan Chairman, kung kabesen pen report, bago po rin po na si Senator Artui. Kailangan ng kompromis, Mr. Speaker.
ay tungal sa karatang kaping bangko puro na nilap. Melal pati yan sa bulungon sa karataan. Kay po ni Wam at siyang amin lang. Melal Wam kun komo vice floor. Yang ay honorable members karos may young child. Mr. Speaker, kasampal ki o minyang tajang report na sansal na perakway mau ari miya wasagay may imen kasaleta ong mabit report melal mabit assessment sansal me nan report kasaleta me EPA uya assessment ong wasa ay mo ini kalalabak kayo may min uya ong mabit report o may min wewe jangan assessment uya ban assessment tamara tatong mo ikayo nire may min kasaleta mo in Koreao Mr. Speaker ong mabit wasakan me karong-karong uyawi yung Pwuhng mo dredging site ibadoan me soje karong-karong uyawi yung R&D ikamelele me R&D bilmiyaray parts R&D land o EPA puko ong mebit dredging ong natural resources R&D miyaray puko o kasilu Mr. Speaker ong local government karong-karong so jagan uyang local government may ni kasilun irame imin sayar o mo kabayo udan wasama dredging o dan may intended ong individual person the community ay image me imin sayar. Salamat, Senator Artui, Committee in Shab, Chairman, Mia Makaksawas. Kailangan, Speaker, men kapingki kalalabak kayo naman masensal. Speaker, ibang patungan mo yan, kang koros yung kakpatungan, tabiya daw, kulian kamti, wabali, pero kasumpal ko yung masensal kang Senator Artui. Speaker, ang kaksensal, manan, uyaban, adjustment ka ng tatokwot, Kapilalong local government o ang kaksansal manan kayo ay tungal sa karmisik attachment kan makan patuang robot man patuang uyay tungal sa karmisik staff patuang kau na patapan terus patuang robot on kaksansal man kotor bill signer uyaban tatawag o yalar permit bil kaksansal may patungan aliti kalalabak committee niya iso committee pato tingkaryaw ang community sa pilewong local government por sito parotoran o sa patong rail kapalban tingkaryaw ang win matalanin o abalita tokot imat speaker may man tapiyata wabaliyo man pagren man perkan ang kakyang tao. Kalangan, masilangar sa Senator Latore, baan po na sama Senator Movic. Kalangan, Speaker. Muna iba niyang pato ay tungkol sa karadahan kay po niya wawan pato ang tama kamtiyang kiyo. Wawan kami Speaker, wawan kin Vice Floor, Honorable Senator Kadkadaur. Ipatong ang Senator Artui concern po nan assessment na kanyaw final documentation municipal government ka kananane sign off nan para po kan tatawagan dredging tatawagan kananane taula ari istro itarki justification me karong yaw municipal government sa to parata au utang tay banananak thailand karong municipal government ka pit tatawag me tan yaw na ne we ari ikamelele me ngayon report imen document tayo sa tukak kapurelang committee pag parong-parongan uyawi ang local government o tama pa insan sa lasang local government and patrong ng report o kapurputong tayo ng
kaya basan nila malamot. Kalangan. Chairman. Kailangan, Senator Mobuk Mawara, po na sa mga Israel kan nakakawatan hindi maray. Kamoy pa, Speaker. Kailangan na Speaker ay tungal sa karanwaw. Kamukubara pa ang kakpuli sa kulmamuya mo tungal may paytay kenel lang. Pero itong anwasang wilang alamot ay tungal sa karanwaw ba ang kubara mo floor. Ang pagkabayan ng Honorable Senators kan. Tututong kan mo sopay wilang alam. Opel pala kahit mga ramawan kapong payamawang tuon kay Korus sang palimasa taulul tuwang palikapiyo lelwa sa Korus na men Pohnpei kat patraya Opel payan men kaprasakan mayang Speaker ibarawan kami nila matatawakan kami tiwa sa melil ni report amaw udah suka ukutala reported kaya sa bulman kita reporter pag ginintuan inang o anaan na naraman sume totong ko wasawat kamanala pila no watawat kayo kabrayang kami ti mamiya wasa kayo na anaan na nopol akak kaburburto parak sa palo kay kamanala watawat karyaw kami ti kami sakala iban pag ital ng kakwaw niki wasa kulman kita report abalinan watawat kayo ni motion yo o kabrayang kami ti ang irab setting kayo sa sansal orang kabrito ang watawat karyaw. Nuwaw mo ka ng Mr. Speaker. Karyaman. Kita talk, love ko yaw. Kalangan man, Speaker. Karyaman. Kalangan, Speaker. Magupurain po na sa mga Senator Perez, magkawatan nila mo motion mamiyayar. Kamuy, Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker. Bahan baca yang kamu yurailkan siang air moy. Itu alkapeng waban kupuraman korus. Bilman baca yang so pilihan po na si Israel kan PPP yang radio, social media kan, yang KPS kan. Ingkak sosial itu al chairman, ingkak perang KPS ban kupur trial na. Biye beriau me kan perang trial, ong takpen kamawilat tau, the stretching, sound ikan me. Eu Israel aramaskan me an ke mana-mana develop lisensi yang nansit Israel kan parola apply permit o permit kan kota yang palikan model mangi forestry kan yang historic kan yang EPA o pilpaltri kan eri pagpagwat ang gaksapangala ma assessment wiyawi hey mayor permit assessment ko me lelwasagi Israel kawit ki me anane designation and wiyawi o anzo ta mi retail of mayor assessment mayor permit kay may issue ang balikan may barawantan kag sa wasir ko burgan o wasagan koros me well sansal sa regional chairman bill consultation wiyawi ang local government o mi Speaker niya sumutrabalan ng masan ban report kusanad miya itong kawait puwagi itong sin pilmet kalangan Mr. Speaker. Ang mga Senator Perez ay po na sa mga floor leader. Kalangan Speaker itong sigaran wow sa pal. Kayo man kabanggi kamangang chairman sa pagi kawawa sa namama sansal nan report so nintuan na perakuar bilman kabangang kawit kan korisme togoyer report what Speaker kam berapa kaya ya amen melel chairman in delegation in matlium iban yang ujung kagalaga tutok yu ni iban shanti nan win matlium on kak sana mau John Way yo win Pohnpei hunsiak Ria kawit kan korus memau. Ong mepit apel kenai ong kemudian pilot. En kak sansal me mia resolution you petition you me. Wa mangen pen Israel so masa korus wala belaban pinggeriau. Iman makam tini ban kaproton kak address yang men pagpagbo way dito moron tatawang kan Israel kan kelar.
I men sakar misinggi pagbagot ay nentong talaga sinahan kak niyaban ko pubugto and kak sainsal kambian kak kawit ito pagpulpen ito ako sen kak sanamaw ani oralab ipajang kawit kan kongres memia kalangan speaker. Motion in return to Masin Ben report. Mamawar Senator, the floor leader Abram. Yamuman motion of Thailand Katian and Watawat Kayu, Takamana atau Kaprolang Committee. Motion in Bangyaw na Speaker Kamburo, Nanson Pillow. Emotion in Bangyaw, Chirok Sang Mutela, Uya Ayo, Talkin Wow. Kaprolang Committee Borang Kakam Sakalasang Correspondent. Speaker, point of information. Mayor motion Thailand return to Machin report. My Information. people na say Israel ko pwede rakawatan nila maray mon motion na yawi. Pwede motion na yawi yer. Ay ban po na sa mga motion. Thailand return to Machin report. Machin report itak tribal bankat ladan and Machin. Karos mo utong Thailand return to Machin standing of the report number 2 isa kayo. Laban niya riyasak payo. Masani ay. Pwuhng masani so. Kamagat paitar og tayo tungtier masana ben report. Koros mo utung tayo sa bulman kita report masani ay. Pwuhng masani so. Kamagat paitar og tayo sa bulman kita report number 2 isa kayo laban niya riyasak payo sang kamitian siya. May ito report chief. Standing committee report number 2 Kriyaw line riyasak payo mepet Legislature Bill number FP riyasak line riyasak payo sang committee finance. Report pan report long sang kamitian moni karderan po na siya chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, wanay banyang padyang kupurakan, ayon kag padyang sabon mo masanin kasam sa karatan kay buwan kaping uwa may patuyan nilang. Itong alwala pan kupura mo, wan kumelal Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Condolence. Nuwaw karakarag may Mr. Speaker, pada sa kamitin mo ni, o kamagid mo mo kasampal wat talang ka kuya kuburgi, standing committee report tuway sa kriyaw laman niya resak payo. Kariyaman. Chanchala mo kamaguto koros mo utung kamaguto masani ay. Pwuhng masani so. Pwede kamaguto paitar miya masani ba chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, muna tayo bangkat yung non-masan pen report kasampal wat and sansal miya kawait kap na parata ayaw mo rin numot kasampal wat ya kapantala report wat puan ka kapali ananin muni kan magday sopay sang medlel September silisak. Pwede med may Mr. Speaker, muna tayo bangkat lamotay ay manuwaw karakarak bagita magtekak sa bulman ke kamal lebanaso. Kariyaman. Chanchala mo kamaguto mamiyak Thailand komal Lebanon show. Tayo bang komal ti. Tayo
Kung nan sa pamatal, uya kupurok tayo kat nan masa na ben standing come to report tuway sa kriyaw, lipinyag tuway sa pali. Kami, Chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupuromuyo, bang kupurakan koros. Kapunggi, kupur mesainsal, wewe na magtay sa bulman kinan matalan kamal, robot dan kak kapandalang ni mun kalendar, apple ban resolution ceiling dan kak uyawi mona tay bangkat yang nanapun apple ban robot word film pateng kawait kamukitin moni o kamu mutan bukidaglakan me pan filmiya o paytay nintuan kamukit ban kamu tangko sa network ay berkaryaman kapandalan robot word ang ni mun sama day kalender. Chancellor mo kamagit sa Chairman. Masa na pe o alaltaan report ng betuway sa kriyaw lipinyag riyay sa payo wan kapantala ni mun kalendaran angot. Karos mautong kamagit masa ni yay. Uwang masa ni show. Kamagit paita roktay kapantala report tuway sa kriyaw lipinyag riyay sa payo ni mun kalendaran angot. Mi ito report. Salam, Mr. Speaker. Masalar ay paan po na siya. Dahil kumalma, siya.
Sa paler ong nan supplemental uya kupur o try kat pan standing committee report iban po na sa floor leader. Kalangan speaker isungal sakaran wow sa pal kam kupure. Iman patuan nuaw kamagat mut kasampalwat challenge kak suspend order of business choro kitiban nambe saklamau may resolution calendar. Chansala mau kamagutok challenge choro tiang pan tapon nambe saklamau ye resolution calendar. Pagi amia karyaman pang kamagutok try kat year po nambe saklamau iban po na sa Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balban, kupura mo yun, kupurakan karos. Kapag kaway din floor leader, buwagi apulpen calendar, kailan kak katiyang bahan resolution calendar. Apuwagi may Mr. Speaker, into one we have been sabol matay rule, anuwawa karakarak, man kamagad momot kasambalwad. Karyaman. Kailan ka withdraw resolution number 5 laban niya reset payo. Karyaman. Chansala mau kamagut mamia koros mautung kamaguto masani yei. Uo masani show kamagut paita rok try withdrawal resolution number 5 laban niya reset limau. Pwagi atay kat pan pil calendar ay pan pagitak Thailand place resolution number 5 laban niya reset payo pan sa bulmatay resolution calendar. Makaros place resolution what pan sa bulmatay resolution calendar ay pan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution number 5 line reset payo. A proposal for resolution setting forth the ceiling of appropriable revenue for fiscal year 2024 and superseding all previous resolutions relative thereto for adoption. Pan po na sa floor leader, o motion in kamagat kailan kakmasa ni resolution what. Kamu floor leader. Kalangan speaker nuaw men patuan kamagat mut kasampalwat challenge kak katsiyang nan masan ba. Kumataan pekpek nambe pasak lamaw laban niya reset payo. Karyaman. Chansala mau kamagat o koros mabuwang utrong masani yei. Uwang masani siyo. Motion carried, try kat nan masina be. Kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa pal ban kupura mo, itong alwa sa pal ban kupurakan koros. Nuwawo karakarak kamagid malwot kailan kak uya kupur ki resolution 5 laban niya reset payo. Karyaman. Kalangan may Mr. Speaker, may tungalan kita so niyaralap resolution what nintuan we have been sa matay tatak ang apulpen budget siling makin kasanti puan kakawait koson natin moni kan mabangkin na pul nanew tiyan tatak apul kanina yan wiyang kusanatkan maban itan ananen moni puan kan kakapul nintuan tamakin kasanti nan budget ceiling makin paytide nintuan resolution makin miyan sa isal nan sa matayal budget ceiling and tiyan tatagwad resolution we had to talk later on what resolution ay saktuwa laban niya riyasak payo magkawid one mo na magdayban kasik sang non-revenue share magkanpatuto sang national government inantong nan sa material kupulap the general fund padpado no 1 million riyasak riyaw palop riyanan sila katuwa pagiyasak lamaw ranwad tayo kat nan sombungan akos ele sombungaw wikew at diyan mo nin tatawad paano mo sagla kawait mamiya sang sa maday sa manin moni kan puan bilgak so se apali kitail wang ni mantiyan tatawad sa September silisak
rob kanini mawiyawi sang sama dahil sa menenmonikan o kawaiter one morning magdaiban kasik maban patosang nan sama dahil revenue share o patutonan sama dahil kubulap sang med lel September silisek pada no 1 million point limau ay masansal nan resolution we have been resolution makin koto muro yay makin manaman anan resolution pa sa limau level niya resak payo mabanut kawait sabon matail patit siling mamumot ka sa walwat pan kamanata apan kalautela projected general fund revenue sang million resak riyaw paalo priyanan sila ketua pergiasak lemau o patutang million resak silu tuwala priyanan sila ketua pergiasak lemau medwo wagi apan laut kila million point lemau ani oralap I kawait masansal nan sa matay resolution o mayang Mr. Speaker isa kawa kupurakan koros wagi ananapen government word and kakapali jungal pukayang men Pohnpei chorus tonta talk o sabi stikan chorus government word pukaki yang men Pohnpei amumot ka sa malwat and kakubureta o tungata resolution word kalangan may Mr. Speaker. Chairman Carl noong kapesya may mayor kamuy Senator Mobu kalangan Speaker may kayo imenbetang keren Chairman in Finance yawasa 1.5 million ban payta yabonan budget ceiling magtrailwiatanan 2024 fishing fees revenue sharing katail indicate me 11 million me miya yasa me 7 million tra magtrailane 1.5 ban payta sang yawasa 11 million miya nan budget ceiling magtrailwiatang euro lelit iya kayon petak mukan Korean petak Speaker samanin moni kan makan kataratong trail information niya tayo say kali official information sang ren executive te sang finance imen wewe ki samanin moni makan wewe tong trail o mas mamiya samanin moni me miya breakdown ko sang ren lak tayo pilananin yang attach ang abeka bukit member jay kan kak wewe ki yawasak trail pan kisang ya 1.5 million magtay bang kalaute tila silin. Koi kami lele mesangan mo na koros magtay bang kalaute kiyo na isilin mir na isilin magtay kalaute la ng 2024. 11 million mir lele revenue magtay receive pot tan 11 million akatay bang kalaute kila 1.5 sang nan revenue sharing. Imen wewe ke utan detail isa manin mo ni magkakatartong trial book trial kak rob makatayban ba yang kamanataranet ngoy payment wewe ke yawasaban ko sang yaw isme kalilatong try sangan mo information mo pwede kami lele magkatayl operate nan rate tan so what magkataylan na kataylan tatok ni kanay na ko mo ni public pagkay te kanay try kalangan speaker jangan Amawar Senator Mobu kang mag-print po na siya Senator Edwin kamelele me when kalalabang kay mepan amuri ay ban po na siya Chairman o Committee in Finance kamuy Senator Edwin kalangan Speaker ay tungalwan kan kami patayang sa karatan wawakan me mayor patayang kami mohon kipais floor honorable member kan o Israel kaniyam mayam patayang kitay Mr. Speaker main concern may tungalan ko may van bitayan to tama sansalero may tama may patawanan may utan supporting documentation can accompany apa bukat po it kan masyado yang patawanan finance the syado privy yang information kan may koneng Thailand kakan wiyatanan molwat sen bilkag yang tete ki wewe ki information buka mo nat pa yang wiyata decision yo me pan mawang supplementary way
I kasambal ki red essential ma 1.5 magdrive will pagpagiyat drive will bang kasik me main ma loud sang ta ma projection niya amoy nan 1.5 municipal government ka sabul marail taray tungol pa yang patro I bil patrawan wo ki mi wasay bil watak ta mo ne issue may I patrawan wo watak me kanton fisheries fee niya bang pupanangin ta magtay project wasat wo ki were about a million 7 million magtay pana little pan fisheries fee we over projected by $4 million 1.5 magtay bang hotel met should have make up time magtay over project dari mo I should have langki yang kamanatay irabugat ma yaw niya information me igak patrawan me del tosang opsin treasury the yawasan may information what pays ang yan national government wasongan nga yan ka kilang iti o kilang mayay niya teto what ame mo kay di indam isuto kamelele samel matrail tronto tongkan moinan we have been to talk pukat moin tama ko yung kasambal supporting documentation and kakiyang sa ulo matrail to talk and trangoy o essential mo mamia me ko may intingitin tapuko buktinan torobot bangka kasalayang trail takiyang trail confidence met tama ko trail ban apalita ranwat ban kakan apalita nan kan koros mali rimet mi manyang patkiyang isuto batawan Pwuhng kalau lan siling mamia tret nan mamia tret utani bil men patawan pilgilang me kot nan toropo me bang kaseleta mamia tret bukat pergi kasambalang ye ni ngai bang yang decision ainga kilang mamia me kot melel titong trial ni momon official communication me bangak kaselayang trial me tret bukat jai bangak tatongi o niang sama terbang itian nan sebelum try ceiling bangga kapalita anan kan koros ni chairman in finance kas imet me meniang kat yang kalangan mi ate masin ben resolution kami Senator Simon kalangan speaker ay tuwan wow dapat bagian so speaker imen Katuan me yang utung tetap kasampal buat, ira me sensal, me mia sopurin document, me pitang kita ren, chairman of committee me, sang trapo mia retailment, mia kak sensal tetap hotel kak kapalita pemilih me, esra pe kasal muktelan ane natawat, ari mia sang document ansawat, kak sensal essential po ete Kadkadaur sa matay to masito ka kawit en kak essential yung sa me pang kak essential yo po mo nile sutra man pe kasal ki me to kot ko so batela na ya ai me mo mio na ya men katit me meden mio tepen mo ni mo te kat wrong to tong ya me men paduan kalabag ma mio pan mo ma pang kak essential masuwa mo patulong alas Tangan Senator Simon, masular kayo mo takalalabak sang Senator kan ay paanpona sa committee in finance chairman. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bal paan kuburakan koros. Kabungki kalalabakan kawit mamiya sang Senator Mofik, Senator Redwin o Senator Simon. Ele tama mumot kasambal watkin kati tamasani nan wiyakubur akte koros kun kopar ke me pasan ton tama pungo melen iana pen pukwa kasambal wat ipadawan makawit pen million 9.5 mia
o ira me bit fishing fee ibil paduan me revenue protection cap me mia esang nan revenue share me kasih ke pan laut sang dame sansan nan resolution mo laut kila million 0.5 eri ire wi kamelela me kakapali iran kabunat me bit fishing fee kalau laut sudah share fishing fee o insansal me ket nan last in quarter in the end of the saya kata you me miela le toran wot me kita pa so de lel one time sansal nan ceiling ang me bit fishing fee ang me bit municipal government ete yang kupurate chorus murene we patet the end of dog awatit kun we yaw kasale ta utan yawan mon magan regeta ayan so me legislature kan kamanata lu 1% silisek magan patulang we local government on we have been the dog would run would take it nan apol pen tien the dog and Pahrek reaget reisakeu ari imen bagi kupurakan jail kanang ama audit pangkasal yang jail utan yawan monim lo tinan parwat up kejai saya glel wasau ong men kate itu me panutung kupurakan imen nuwao karak pergi kumail engkak kubur apa anda boleh yang kumail ya so you run what ada kapan tela sama dai session pergi ananen moni kan pan kamu keterangan what dekat warung aiman kumail yang sabun man ke koper apa anda boleh bang kupura mail kawin kan ucut pon 6 million 0.5 ama kumail kubur ki kawit bukat mon atai ban ket lamawai ban bagi tak tai lang kamal kuan kakapuluang bang kupura mail kalangan mai Mr. Speaker Power Senator Carl and for as Vice Speaker Nickel. Kalangan Speaker, ay tunggal sa karon wa sa balbang ko mga flora no consultants o karos. Imanan sansal Mr. Speaker ni ay patong kumail nan wasawot kayo kasan na ay tunggal totok tama bang kapaya tao yapan totong kan puwe kisabis o anan. Tantar ki milimatay luwat anan to supay kawit kan kakuk pesan ni kubur ibaron kami lo traman niyan so magtrail pa ko nan fiscal year wood kamugitin pogbogan pa nan ton totok sa duwag sang tama pilsan salrano pigasal niya ang tama kami lele o tama poson po kiyaramas kaya wala mawa. Uya kapaipan uy tukon. Niyan so may rawa makit. Tonto tok toto pruprotong waywat sang national government wasakan nakakang pukaw po niyang sa wasakertaan waywat. Kataiban nananto gola tan niya kasal up speaker totok sutukun kayan tama mata-mata. Sa bultian walolab suralanan so sudapasan tama manaman kubura. Pwede rangot kayong sa clan session. Cut off tape panuya wini sa klimawa ang alaltan tubsokan. Song todo magmag-speaker. Ni September pa ayaw, siyam ko panuya kayon meeting. Panuya ay anane waliyapan Pohnpei State Government and yang mote tu berkaitan kap mangirap setingkan oproto kadangawai totok nan mukitin inon sangat takut. Mr. Speaker, pagpuktaan siling isitu kami lalam uya irakapale. Pamamia sa utar
Umutut pan prokok yang Committee in Finance. Upakar korus sautar korus Committee in Finance ban. Kang terau. Ukawewa ban ni. Sautar kan korus mepangkin paita payaki sautar yang kawit tatok. Miyaw baka kuya yang membersin Committee in Finance. Amal tatok sakalakan cokot parta. Aru Mr. Speaker, iman pagi, resolution yung kailang katla mo, apaliyata, dahil tola sang apaliyata sang kumatang ko sunod na supay kitahil buhay. Anso, salarita, kung nabin kuya ban totong kan, anane. Tama Chairman in Finance kasalitaw, niyan kawit koros man sansal, murin metong kupramoy. Amay ko bro. Ibilman sa karagita, Mr. Speaker. Maniyan so, may yang nananti yung antong apalito tongkan. Sudah pa kayo, matamatawa may penay. Sudah pa kayo, matamatawa pengal. Ang pangkoros, matamatawa, kamapan ko iba ko. Pwede kayo kasawal ko Pohnpei. O pwede man Pohnpei ang kakalatuwa sa waitin kan makaya. Man Speaker, money, yay matang kapay katutok. Hari, iman pakibahan ko beratay. Pwede masakala sangan message kay gano pakatar Mr. Speaker, may pakaran mameta lalakong, no money. Sudah pa kayo, iya tataw ko yung matamatawa may mansuk iba ansuk. Ay iuya tatok ko ito ko. Kalangan main Speaker, man pagi talang katlang mo tayo. Sige. Mag-frame po ni Sumapro later. Kalangan Speaker, ijungal siyagaran wow kapasabat. Speaker, kayo man katungang rail kan korus me kasaleta rail concern no. Bagbag me miya mo jail. Ibiliang bajang rail. Ong ni kubu-kuburat na matamatawon dame pasumon mesiya imayan kamalala. Ria iman bagi pag kalubwa pagbagan ijungal chairman sa katla mo ujar gila kawawakan mamiya. Speaker iman insansal me lakam balik jail pansupay tapin muni pwede comeback pan kamanaman umuni kan magjail ban tong jail tong lahat ban tabalan muni ban pita rimen jalenter pe kasalgi lakampali awong tama miyamet pwede yaso iman kabrayang bagbagani jungal chairman no jung kamati pagi jailan sa pulman kita uyata kamagut jailan kak rajang timasin. Amen. Speaker ng kamal. Speaker. Chancellor Mayor motion trailing return to motion be resolution number 5 lebih riayak payu try katlan anu choose masuk poitak try bat katian al masuk koros mautung kamaguto masani yai Pwuhng masani show Kupura Senator Movik motion poitak try return tiar masani ben resolution paisak limau lebih riayak payu koros mautung Thailand sabulman kita resolution paisak limau lebih riayak payu kawatan din 5 palimaon Chancellor Sabulmatay usus matok resolution paisak limau lebih riayak payu usus isak limau o usus so limau matmawag tay kamanata resolution number paisak limau lebih riayak payu Point of privilege, Speaker.
Kamu Vice Speaker. Kamu kapura mention kaprano yang kapata krit ko mawalian to win kitin. O pona sa pagi momotua dan kapona sa kasamo Supplement Pohnpei Administrator and Office of Fisheries and Aquaculture. Mr. Johansson, the isolap kitri level. Halangan Vice Speaker. Kamu Senator Latore. Pan resolution calendar. Speaker man so mau ay sa karwa sa kalgan. Promoy pang kurakan koros piwo di sulap na patong tayo. Speaker man patong na ta kamagod. Iman patuan utro may wong ko pa iso tong kamdulan. Utro ilor ng papaisok sila bayar sa payo. Kariyaman. Chairman Komkak. Statement number. LR number 4324. Speaker. Chancellor Mayor Kamagitiu, Mia, Koros Mautung Kamagito Masani A. Wow Masani So, Kamagit Paitar, Upakia Tile Wutroya, Raymond Patron Pakitak Tide and Place, LR number Paisak Shilu, Lebania Resak Payu, Pansablumatile Resolution Calendar. Magtile Placer, Iban Ponasa Chief Clerk. Legislature resolution number by Fiscal line Reef, proposal for resolution repealing in its entirety legislature resolution number 184-86, which called for a moratorium in the Reef area adjacent to Takechi Causeway until a master plan is developed relative to land use policies in the area for adoption. Ponasa floor leader on motion in Kamagit Charan Masani. Kalangan Speaker Nuwao men pacuan kamagit mo sampalwat challenge ka katsiyang nan masan ban kemudian pek pasa kuno lebnyal riset payo. Chancellor mau Kamagito, Koros Mautung Kamagito Masani A. Uwang Masani So. Pwede Kamagito Paitar, Iban Ponasa Chairman Latore. Kalangan Speaker ay tungol wow ang patpatuta bang Purakan Speaker sing kabungbung latik kamagadiyo magtailap ton sa bulman kita ang kakwuktak sang paisok puno wuktak yon paisok silu alar paisok silu riyo isok payo Speaker bayang kakpatola wagi kamagat karwaruan ng karwaru melel mapatro ng communication number 2 isok puno labalar riyo isok payo mapatro sang kampanya staff melel sang board of trust Chairwoman Antonia B. Moses, nabagbagi Pratailan Kak. Melel talk or repeal resolution number walisok payo labalyalisok 10 moratorium. Dan Kak may ta poport dan Kak Katyang patoyong wapalian nanin tatongkan mapit takoti causeway. Ayumat Speaker niya rin. Kalangan Senator Latore, Ong Kabese, kamu Senator Artuin. Kalangan Mr. Speaker, kasambal kay biyaban withdraw me sansala sang chairman and sa ije imin sayar ayok dahil abten mamasani Uya ban sap. Kabunga marangai patuan long leo mapit uya ban sap. Abel ranwat pileo bil bakatar long. Ayimay imin uya tam motion yo kailang kak kapandela mo kapurelang kambin sap kailang kak bil korong ay. Tuwa aja uya ban aja luya yang kabunga marangai ayo. Aymin bagu karyaman. Kembal 5 minit.
Alam, o tayo kat nan masinaban resolution number paisak silu laban riyasak tayo. Motion and close debate. Niya ito masinaban. Kariyaman. Paan po na sa Senator Ned. Kailangan Speaker. Ni wow sagar kami ay Speaker floor o korusian Thailand kalangan ni wow karkara ridung ite masa ni ben. Kariyaman. Oh suji gila. Kailangan ay siyansa lang mga o iba ng siyansa non-record. Senator Ned may yata motion o Chairman ng PWTC may karyamani Thailand ridung ite masa ni ben resolution. Karos mau tung kamagito masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paitar og tayo tung tier masa na ban resolution paisak silu laban niya reject payo. Karos mau tung resolution wat kawatan ni 5 palimahon. Enchan chalong, way masabul matay lusus, matok LR number paisak silu laban niya reject payo. Usus A isak isu o so silu. Mat mawawag tayo kamanata resolution number paisak silu laban niya reject payo. Mr. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker. Kabrayang ito ang sakaratan. Wow, an kubrami. O korus. Iman kalmangi ito ang chairman in SAP. O ang suot we had the motion and withdraw LR number pasak payo level niya risak payo pagkakareman. Chansal kamagut mabie koros mautung kamagut masa ni o masa ni so kamagut paitar amon na tayo pan katla mo tayo laiman patuan pagmama kabin resolution what kakpil pass pesang tuwad resolution paisak silu laban niya riyasak payo mabil pass pesang. Nagtay komal Speaker. Tayo ban komal kamu tayo komal ma nan komal
Pwuhng na sabul matail wuya kupur. O sansal mamona tail komalti kamagatiyo miya Thailand withdraw. Kamutan resolution paisak payo laban yari sak payo. Koros mautung kamagato masani yay. Uwa masani show. Kamagat poitar pwag resolution wata patpatoyer pangkupur ka na imen pagkita. Thailand place resolution number paisak payo laban yari sak payo. Pansabul matail resolution calendar o iban po na sa chief clerk. Legislature resolution number Paisak Payo line Resak Payo proposal for resolution honoring the life and achievements of the late former Pohnpei State Legislator, the Honorable Renfer M. Louis, and expressing heartfelt condolences to his family, members, friends, and colleagues for adoption. Pan po na sa floor leader ang kamagat pa Thailand masani. Kalangan speaker imen pasawan yata kamagito paki Thailand kak uya ko pruki resolution pasak payo risak payo. Kariyaman. Paros mautung kamagito masani uwa masani show kamagat po ita tagat nan masani ba Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, bahan barawan tabiyata pada sa mukam TNC ko o kawewe nirolap ananen pagpagwad patulungasang delegation in one sokes maban itan sa madail pato unsisiwat patrang penay pwagi kabil salatalat malibiliban kauna matokoyer Aman all kasampal, nabilyang sose to Pohnpei nan may apal, ulit ang may wat, makauna ka din malpayer. Ang yarlap, ibat Mr. Speaker, o ipagit kailan ka din sa man kita kamota. Motion ng close, Speaker. Masalar, masan na pan po na siya kamagat siyang Vice Speaker, tayo natung ito masan na resolution, karos mautung kamagat ito masan iyay, uwang masan iso, kamagat po itar, tayo angkat tiyang nan ususpen resolution, karos mautung resolution pa isak payo, laban niya isak payo, kawatan yung 5 palimaon. Essential na yung way masabul matay usus, matoko resolution pa isak payo, laban niya isak payo, usus isak tuwaway, o ew so. Met mawag tayo kamanala resolution pa isak payo, laban niya isak payo. Speaker. Kamu floor leader. Speaker kumpray ban Ilma Florong, Senator Perez. Floor leader yield Florong, Senator Perez. Senator Perez. So, point of information, engag bisanjan nan sa madahil journal ranwot me, apol ban resolution wot, engag apol nintuan nagdahil pamiyayang men mawakan. Tukay rail to paduan na yung rail. Kalangan. Ito one way pa na mag-trial siya pala maniki, condolence resolution pan. Niya tayo bang kauna patag, tayo bang lukato. Panay o maitang delegation and kakan present. Kalangan Senator Perez. Miyata resolution masalar ay panpona sa floor leader. Speaker, iman pajon kamagat legislature was and kak sa palta na ban ng basic standing committee reports. Kamagat mayor tayo sa palta lang pan order of the day ay standing committee report. Kaya katkadyer pan standing committee report ay panpona sa floor leader. Kalangan speaker man uyata kamagat o pagkik challenge kak kasyang nan masan pan standing committee report ng tuwasak riyaw laban niya risak payo. Kariyaman. Diyan sa lamaw kamaguto, karos maudong kamaguto masani ay uwang masani so, kamagut paitar, miya masani ben report, kamui chairman card. Kalangan may Mr. Speaker, itungal sa karen wow sa balban, kupura mo yaw pang kupurakan karos.
luau karak pada sa makamatin moni o kamagat momot kasambal wat jalan kak uya kubur ki standing committee report number 2 sa kriyaw laban niya resak pay. Karyaman. Pwede biya karyaman pen kamagito tay katyan nan masin do ban pona sa chairman. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa palban kupura mo yo pang kupurakan koros. Standing committee report 2 sa kriyaw laban niya resak payo itan kamumutang ko Senate o pagriya sa kayo laban niya resak payo ma-wait to sang option kabina. Patulong ang mumot ka sa palwat nintuan kaptulong makin miya niya asum kabinakin Kadkadaur to kupura ni kamumutang ko Senate. O imen kabingkiyang sa matay Vice Speaker bagi apali kamumutang ko Senate wat ong mumot ka sa palwat. Kamutang ko Senate at nintuan report may sansal pag-pagawan mo niyo mamot ka sa balwat dan kakamanata bukan kakapali tatuangkan melel kamatong me panwiyawi ni September sa kayuta sa matay Liberation Day nan karorong mawiyawi kami tilukay ito Israel kan me apa-apali sa matay opposing sports o nan mamasan kan kawit pa na mamiya wan mo ni masansal me ban anane napali ranin mo mau sa September sa ke wan parwat padpado no wan tala silinan walakit sidabugi si saglamaw nan kawit mamiya nintuan kamutang ko Senate wat ya patolong o sansal nan report mo nuwat yan kakpadosang National Fund. Ano yung alam may Mr. Speaker report kawait mo kasambal wat yan kak utyong kupuran kami na masansal kamanata wan mo nuwat wan kakapali ranin mo mau and parwat. Kailangan may Mr. Speaker. Biya ito masin pen report kamu Senator Simon. Committee in Finance Chairman, miya magkaksawa siya kayo naman, masansal Senator Simon. Kami. Kailangan Speaker, Ivan Tapieta, iparoon miya attachment Pohnpei request me parodo, me list sa matongkan ba uyawi. O iparoon me one monument, imi ambil sa way chorus and register o yang participate nan September sa kayo. May apali Speaker. Senator Pahrek, Vice Speaker kami. Kalangan Speaker nan korong-rong essential me way chorus register ita ak way ka register at ipentong menya motong may way kako menya. Ari nan moni me ban menya ban register yala way ka nong kamatong kan chorus o yewan monuwat mabildan sawas o patuan taksakis ang raison motong kan mukan poitan ni Pwuhng to watam aboy koros kelilti merapayang motong kepentang menya motong merekak po gitu o merekau ni petanya kalangan main Speaker Kalangan ong kawew masansal sang Senator kan mawar Senator Simon. kalangan Speaker Mamawar ay ban po na sa floor leader. Speaker, kasawan, yata kamu jalan kak rujang di masin ban report. Masalah masin na ba ban po na siya kamagit sang floor leader tayo ng tuting masin na ban report number 2 sa kriyaw laban niya resak payo. Haros mautung kamagit masin niya uwa masin niyo. Kamagit po ita. Haros mautung tayo sa bulman kita report 2 sa kriyaw laban niya resak payo masin niya uwa masin niyo. Motion po itarok tayo sa bulman kita report tuway siya kriyaw laban niya resak payo sang kamitin mo.
National report ay panponas sa floor leader. Mau sinin corok tiyo apali nambesak silunan kalendar. Kamagutok tayo ng corok tiyan ng basic silu, yung unfinished business. Pwede kami yung karyaman pen kamagutok tayo katkatir pan ng basic silu, ay panponas sa chief clerk. Legislature Bill number Silisa 5 line Risa 5 Legislature Draft 1 a bill for an act adding a new chapter to Title 17 of Pohnpei Code pertaining to life course modalities for the Department of Health Services and for other purposes only Korea Okem Saklang Watawat. Kailangan panponas sa Committee in Health, Tarosan Mao, Chairman Ned. Kailangan kami speaker. Maway tungal sa karen wow kapatabat. Men patrawan pa tasawal mo makamiti rosan mau patrawan uyata kamakit. Thailand uya lama-lama ki kamutan ko senad ng lisak payo lepenial risak payo LD1 ongnen karya o kem saklan watawat pagkarya. Chan salam mau kamakit mamia koros mau tung kamakit masa ni ay. Masa ni show. Kamagut Poitar, Mia Masan Pet, Senator Ned. Motion and close debate. Speaker. Speaker. Wago pray po na sa Senator Perez, muna iban po na sa Kamagut and Richard Masan. Kamu Senator Perez. Kailangan si Speaker. Udan nana gis kawewe pagi sang Israel Silman ma introduce pilot. Pues imen baron ma magdabang kamanala kamudang kusun tua dabang kamawila sa habiskan memian sewot ong pat kamban rosan ma ni wadawadak isuto wagi emomon karwaru teitin implement kusun tuat Riyag riyak lemau September silisak. Ri ini parawan ki menala kawewe mabang kamawila sa habis memie tail mangian sewot me suritar iban yang utungata. Ama wiada kusunet yung ban patroyang tuan tanakan no awiawi polibar. Ay menstri yang peran kiyo tungata. Ay men ala kawewe, ami maga kawewe mo ni ban yang usus kiye ito so. Chairman, Vice Chairman. Speaker. Kami Senator Simon. Speaker, ko sa palay tingol Secretary Wow. Ipaisong tabiata agisaw sa kuran member kandat nagal Chairman ng GNPO ay tungkol Chairman o itong Committee ng Kaksawas. Pwede numutumot yung sapang kay namot na pitag na miyak na kakabawila numutumot ay ni practicing healthcare prevention, the primary healthcare, the public health system na miyak sa wot. Itay kin nanantiyang para sumaw po at ito kasi. Sutra, bakit yung mamiyak? Pero sunod kamba po yung para po sumaw talagang ramas. Hari, ni kamutawat, we have framework yung may pan kakawawi, rasong. Tahasan yung may kusinatakan kawawi yung pagkakayat yung iratakitin kaniyang. Hari, metro kasaneti, nan kamutawat, Pohnpei pang kodyang na uyapan para sumaw yung public health system yung magtray pan sular au yawi ramasakan sumaw ane di sumaw akailap nanti yang para sili pura de kataw tray pan taular u kotyong nang uya pa yung tray pan tapta para ramasman sang onsom me pan apatan ng kapitad konon ari framework memiamat tray pan song para population pura de ale di sumaw tray sula pan au yawi relo ale di sumaw akailap para sili ko ete tau sumaw pa. Ani aralat imet. O kamil miya me isang sistemet me pangkak sawasa o katikala NCD crisis me miya ang sawat nan FSMTC me Pohnpei.
essential me aramasakan mimyo Israel mala aledi sumo kay me ma proper la to ansom apatanan apol pandidisian kan po sirikan nagkakerta unay tugtugelen asong sumo bukat pangkak korata ansom madikay na pala Arya ang essential me framework yung kamil pa miya me ime pangka counter NCT crisis me miya ng Pohnpei sa pamkat. Ay may men patuwan tanyor kat. Intingtan irawat magmal pangkat intro ko sa lulot. Mepil intingtan mau magmal pangkat kawewe nan page kayo wewe live post essential woman kawo pa miya. Intent or purpose dan paliparyo pilin ng essential ang tingkat. Hari angkat sabang tama olok kawewe panin sa wasyo ta mautaw ni. Kung yaral pan tawlan ng kamutang kusunod ay mo ni pambikak pewiyata indicator ko may panyang agi health status indicators may pangkak yagi enrollment tracking kurang kasawi man maur na ramas yung mamawla. Ang sawuro bil pangkak kawata o kapatayong system capacity indicators ko. Kung kaktok matuntutok mo ki anti koyok niya to so men Pohnpei na purang kakapali sumaw ar tracking system kas marap mang tatong piniar pantaulan nan domain bukat essential domain demaw ar bil bangka kiyata outcome measures kay marap kiyang moment evidence based strategic measures kay purang kak track ma strategy bu ko meru yata dong ki ang kapolpan rusun mau etatok tesu ma strategy yung strategy harap kak wagit purang kak kiyata tampang kayo mawang ramas Ariani oralap speaker mentoro sapang chairman and chayango nagmalet miyam moment framework put na pangkak sawasak o apali men Pohnpei telter men lao o sumaw ng aramas at telap men tiyang tangsili parop telter kato men Pohnpei pinaramas yung mau kipat panom kita ki mau kipat panom panay tikitik panay lao ni Sarawi, ni Mela, ni Kamatubaba. Aru utan sumo pantaw. I system na dahil mangkawit at legislature dahil ang kwatla ng system yun pan. Pero aramas de aledi sumo siyang niyarpan opata ng Kapitanaral nunukan del masyarakan ako kapisalita. Imit may mentapi kita kalangan speaker o kalangan kuto. Kalangan Mawal Senator Simon, Senator Perez, Pwuhng Kapwuhng kawewe miye kalangan komui Vice Chairman in Health siyang ni kawewe may parona letia imen kagelaga motion miye dan rojang timasin ben komotawot sawul mangitan watawat kariya Gariaman Magkupura Senator Perez Mia Israel kayo makawatan ng Blora. Mag-pray po na siya Senator Movic o Senator Artu. Kamu yung Senator Movic? Kalangan speaker. Betul yang katong ketama niya, pwede ikamela na me system me Senator Simon Patrolwan ban allow data information tracking system when kak apali sangat momoy sa umawon NCT ate. Kami man niya imen petang ki Senator Simon makatrail ban kamanala ko sa network ya relationship in data tracking system na ban niya apan kak relate to tama kareta NCT. Where NCT makatrail ikinyang wewe me it's a lifestyle disease. Song diabetes sabi songan moment NCT diabetes sabi oria yamu mana relate to abana pali tamak dal anane muya pokdalen ter import tekdalen ter apali yang aramas tama kono sintungol te songan maban apali rail porenter aleti NCT song diabetes sabi alangan Senator Artuwi kailangan main pampiyan dyan Senator Movic public health system raw yata taong kunmat so siya measurement mo so siya preventive mo email kapachaya Movic sa wala machay
public health, social system mapit preventive, form mapit kabinsaleta kan. Speaker, pagkak sawas, ipanta piyagat, ay kamo ito, chairman ito ang kamagikan. Miya preventive. A preventive system miya, hindi ito upasa. System magtaysongan man kami narawat, ara masyentali ito sumo. Alam. Masalaan, masalaan kamutan ko sunod silisak payo, laban niya riyasak payo, ay paan po na siya kamagat mamiyayar, dahil ang lutung ito masan ba? Karos mautong kamagat ito, masan niya Pwuhng, masan iso, kamagat pa ita, dahil lutung ito yan, masan ba? Kamutan ko sunod silisak payo, laban niya riyasak payo, LT1. Huwag yan tayo ba ang katlanan, karyaw, kemisak lan watawat, ang tayo ba ang usus nilukwar, o paan po na siya chief clerk. Senator Abram. Ay Senator Artui. Senator Carr. Aye. Senator Edgar. Aye. Senator Edmund. Patuan ito. Senator Edward. Senator Chuap. Senator Latorre. Senator Leben. Amen. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Senator Simon. Amen. Senator Simina. Amen. Senator Simram. Amen. Madam Speaker. Kenangan. Pensan saling way misal matay lusus metok kamutan kosunat silisak payo laban niya sak payo LT1 usus asak tuaw a o sutra mauwang kamutan kosunat wot ranwot tay kamanalar kamutan kosunat silisak payo laban niya sak payo LT1. Speaker, Amoy floor leader. kailangan imen beliau segar memuat pagak jalan kak curo gitu ban isak payu yai pil kalender. Pwede kamagat miya o karyaman pa miya dahil katiyang po ng isak payo yay pil calendar o ipaan po na sa chief clerk. Legislature Bill Number Silisak Line Isak Payo, Legislature Draft 1, a bill for an act adding a new section to Chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code relative to the channel rehabilitation and landfill in Sokro, Machup, Matlanim, and for other purposes. Uniwatawat kayo. Taan po na sa Chairman Latorre. Kailangan Speaker, mga ibang patay, pagkakay, tumalwaw, patuto ng promo, Speaker, luwaw, karakarak, yata ka malibot ang kapat yung masan yung pinang ko, sigisok na binabisok tayo. Amen. Diyan sa mga kamaguto, karos mautong kamaguto, masa niyay, o masa niso, kamagut paitar, miya masa nabe, kamoy, Chairman Latorre. Kailangan Speaker, ang padawan sa biyata, ang kaksansal, hindi ko mamatang ko sunod na tuwad, na standing home to the court, po isa ko yung pinag-iisok tayo, itanlong, ang kurakan. Pero Speaker, ang bilgak sansal, manan ko mawat, otan tao, mawagtak, o size, feet, of kilimaysok, ang kak,
patoya yo Peter yop ku patot waktak labugat uyawi kak sensal me suta wakta lainong maurung kusunnet wat abang ka kapaliyata parakwan patokan ang kusunnet as speaker ambil kak sensal induan kasalatan Chairman delegation in Matalanim yung floor leader o kasalata me sensal sang floor imang kamelele me at bayan Muslim News Communication ng Pwuhng laban na reisok tayo me paytay sanger pangkupuran ni Rail ol ko kay magnapabali tung karyawon Matalanim o patutunger sa bulmamuyabis kamu bilasain o bilasain onger kam tinsar apo mat speaker wagi anon ko sombal totol malaylay panapak an panaynay utunway o bil ko sombal ban development ay man pagita kailan ka kapalyan ang rawat kayo kaprotong kam di po ang kakto kapat ay mat speaker Mamawas sa Senator Latura and po na Senator Simon. Speaker, kalangan ko sa balay tingol sa mo ira may patuwang kasampal kime ay tingol Chairman Pwuhng floor leader nasa ni mesamo melal magtail anana development absang development mataan malaylay o napakpan niya ay magtail na ang kapito kaplan may patuwang kasalita o kapinggi apikak sa raw Kailangan umawar sa Senator Simon ay po na Senator Pahrek. Men bagmata ka common maksin hasawis men baranan common May kupura pagpagyo sa Senator Pahrek dahil kamal lebansyo dahil kamal
Yan masinapan kamutang kusunat silisag lebenya risak payu LT1. Itu wana yaleti trailan katiyan nan watawat kayu o makamanamanta kupurpurlang committee shop. Speaker, muna tayo bang usus. Menyang kau itu palian EPA. Na, kamu Senator Edwin. Kailangan, Speaker, mo essential mo, may on threat site ka, chorus. Sa iba taon wuwagin, may EPA kanyang issue permit. O, niyan siya way bangkan wuyawi. Miye, kosonti kayo, may Israel ko may pambil wire tawa sa bugat, pananana ang comply with. Raman, kiti barrier kayo, buwan tore, create kan, may pan, api ila doon wasa may pan kakatak kamela rara, kosonti bugat, miye yun. Pero imimit patuan na, EPA issuer permit on wasa bugat, mere guideline kayo may Israel ko may bangkin dredge pananana itawan pwede kawala environment na miya wasa. Kailangan Speaker. Senator Edwin, tuwan na yaleti may mayor permit issue sang siya po EPA, tuwan kawawan, Senator PAHREK. Habiyat tuan, po kung motion na miyak Thailand kamanala watawat kayo o kabrolang committee shop, ay may pang entertain. Masya ito po itak, tribal pang kadla, masya niyo, motion kak, may kakat. Karos mo utung Thailand kamanata, kamamatahan ko sundat silisak, labidya risak payo LT1, o watawat kayo o kabrolang committee shop, masya niya. Pwuhng, masya niyo. Kamagat paita o kamutahan ko sunat silisak level niya riyak payo LT1 try kamanatar ng watawat kayo o pan kapurpur lang committee shop puran kak report o kaproyeto mon watawat karyaw. Miyata kamutahan ko sunat Legislature Pin number FG riyak layang riyak payo Legislature Draft 1 a bill for an act further amending Stella number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2024 and for other purposes, only karyaw kem sa klang watawat. sunat watap tatamo niya ipan po na sa committee mo ni Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker, boniban, pura yang patiyang kupurakan ay tiyang kiye sa karanwaw sa pan kupuran Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Senator Kadkadaur. May Mr. Speaker, nuwaw karakarag ipata sa mukamdin mo ni o kamakit mumur kasampalwat. Kailan uya kupuraki, ong watawat karyaw, kimsak lang watawat kamutang ko sa natop kuriya sa kayo laban niya resak payo LT1 Karyaman. Saan sila mo kamaguto, karos mo utong kamaguto, masa niyay, Pwuhng, masa niyo, kamagut po itak, try kat nan masa na ba? Miya masa na ba? Kamu Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal waw sa palban, kupura mo yung pangkupurakan karos. Niyaralap, nintuan, report, may tan, kamutang ko sa network, standing kami the report to sa kriyaw, laban niya resak payo. Pagbagawan mo niyo, mawa pa doon na wandala silinan, walikit silubugisi sa klamaw. Ang kamanamantasang nasa matay kubulap, kaya napali ranin mo yung mga September sa kayo, kamatong kan koros mabahan miya, o sansal me, kamatong bukat, way koros panpatiyang, iti, kay kamatong me, kay way panyang, wagi mararegister niya. Niralap, kamatang ko Senate med may Mr. Speaker, imen paduan kabatayang may miya floor amendment, Senator Kan kaukanap o niyata iba kair masimpen kamatang ko Senate word, angkak may yang Israel kome, kau na bataray tungal sa maray floor amendment, angkak kapya floor amendment buko. Kalangan may Mr. Speaker. Kailangan rin KAPWARESOU reports ang Chairman. Speaker, Kami Vice Speaker. Kailangan Speaker,
kalangan chairman Kubra Musapan Nasansal Speaker member one pagi Momot Kasambalwa dan kak malam ke Flora men upgrade labanya resak payo kapulman kita. Jangan salah mau kamagit memia harus mengujung dan masa ni Flora men upgrade labanya resak payo masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita o try kat nan masa ni pun pan pun asat pa speaker kalangan essential me yang chairman in finance so kap pelong we ton anan dan kabinan essential banan telefon dia monio me kamana malla bon kak kamakit ni temporary option kabna no wantala limanen ong wasame option kabna patiranut o sudah ban tatok ar boy gumono wara ban sudah tatok anan memang sawut palian kakalaga kusunnet pil palian kawada kusunnet anan yang padang meeting in chemko mabangu ya no lulu awai ni September payu anso kasampalo tato ismu bangka kiyang sang palian kakalaga kusunnet o palian kawada kusunnet me kamu yo kabnaban pilat o kawit memia tala Sillen and Patolong Ban Representation Fund on General Use and Option Governor. Caravana Patolong, when Mamia Luan Sailor go on Mia, I eat over South Mukakapali Saman, and an Toxican, Baban Mia. Patotiong Ban Option Speaker, Rhiannon and Kak Patoyong Ban Representation Fund, where built the talk in Saman Momota. Priority and Patotan Centwood and Kakapali Yisma. Kapinaban belata o kamu ban belata pen patrong malam mencayan ko cemko nan way na way bisan salma waliaban Pohnpei nan uyalaman ban me silman o pagdami naman sang legislature yaman sang yang kakala ka kusunat apa sedera disang staff o member mamia tata ren kakayang patrong pen an kakayang uya utubau post proposal irawat kasampai ये कयो न टेल ban tiya bana to alakawai nan labiset wat kaiten waliaban office te bayeskan ong ni kanene ton moni ang ni sawasan kompak kasilbak me komakit raw ya uyan so aroman speaker ong tamamia buen sansal ubrong kabroya karaban magduwat to program wat kaiten moni cup of moni maran when proto to talk with moni what aman to talk purpose on caravan me perbatuan mialuwa o bananan kak to talk ni song tegan pa ye item ya wot makakapal ay tungal sakaradan mo met man speaker alangan ng kubrom Pangan Vice Speaker o Mabesel for Amendment Speaker Kalangan ko Mr. Speaker Ya, kamu ma Senator Pahrek Kalangan Vice Pugi for Amendment memia kawewe misansal kaidag mo na kap mo na memia yer o karapen karabegan yorcho ke pisansaler second karabe Mr. Speaker and but only at the motion rojang the motion floor amendment reject supplement kita Kriyaman Pone ban pone sa kamagutang may kupurin pone sa mga Senator mo kamu Senator mo kalangan Speaker mo ine sansal sang ren pais me irokasambal kay me anana pensent miya o kay degen Monica payment tame imen peitang ke peita kriya me men peitang ke wewe ke trail wewe ke me option kop na bilkorang yang mo kita to na nakay office na me uyang sawot me ban nakda ay saw koran ari utan melel reslar pananane moni poran kak moket payunay peitak mo koryan peitak tamak trail aleki sent kiyang nan representation ang taiso kiyang nan travel o kawewe travel me pang uyawi sang option kop na o option speaker puentete o isingokan me bilpananane yang ayay peitakan mo kan tamak trail sa pweki pais kasaleta me sailang kayo makasampal
Atama ko tayo so to kalaw tayo ila travel ang tayo kalaw tayo representation. Alangan. Speaker. Pohnpei Speaker. Speaker, ay tungal kapin. Iban song kawewe, I patuan kawewe ya. I para pa na pulpi ang pan paluwat. Pulpi ma anapali sa ilo ko mamiyalu ang kaptatoka ng usang. Mamang pulpi ang pan travel o travel uyawi sudo tatoka la, sudo usang uyaw pagkakulay. Tatok sudo magtakin puriya mo iti o lisang. Mayalil paliang executive o legislative. Iman patuan cakar kita me ikawit na ipatuan aleti sang nan telepon mengayo kabana sa bulman gubana met an patoyong ban paluo o mamia lu an totok ni usangon buya pa manana pa mina ol bil kamela me tiltuwa bali legislature Mr. Speaker iman kabang rawa bui wanai tungal kakkawewe met Speaker main usang kawewe palasang ay bantuya lalipo ay iwan may patuan o mansakar kuman. Kalangan Speaker. Kalangan mamawar Motion of Floor Amendment of Kuriyasak. Motion and close. Ban po na siya kamagut mamiyak dahil ang rutung ito Motion of Koros mautong kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paita dahil rutung ito yung Motion of Koros mautong dahil sa bulman kita Floor Amendment of Kuriyasak labanya riyasak payo masani ay Pwuhng masani so kamagut paita rok dahil sa bulman kita Floor Amendment of Kuriyasak labanya riyasak payo. Kami Senator Net. Kalahanan kami Speaker kaysa pala tungal sa karanwao. Ang suksilman patrawan pata sa pulmang makamiti arusan mo o patrawan uyata kamakit Thailand uyala malamig floor amendment nampe ipukiriya sa kayo lepenyal resak payo o sa pulman kita. Harus mau tung kamakit masa ni Pwuhng masa ni show kamakit paitar kaya kat nan masa ni Chairman Ned. Kalahanan kami ni Oralap tala silinan lima pugi and apananana wali director and campaign Rosan Muhammad director Kapman o yang Israel me semen me kin we abawali million and money on campaign Rosan Mau Israel yang traweta apipa ibang patrawan itu metra kuburkan dan patrang o kaitaro itungal sa Kadkadaur. Mamawar kapesi sang Senator Ned miyatra motion and closed with Reamen. Chansal me miyak kamagat sang floor leader talang rutung iti motion pagkiya miyak karyaman pe ban po na siya karos mautung kamagat masani Pwuhng masani so kamagat paita tayo rutung iti motion floor amendment apku riyasa kayo labanya riyasa payo karos mautung talang sa bulman kita floor amendment what masani Pwuhng masani so kamagat paita tayo sa bulman kita floor amendment apku riyasa kayo labanya riyasa payo. The privilege Speaker. Kami Senator Latore. Kalangan Speaker. Jumalwa ang kakpatpado da Speaker may katong kubura ang sa umaukset yung kakpatawan. Pada kit kang karos mabato sa bang kuran so membagita bang kuramay dahil ang katkiyan batawan ng ul kasombalin way man mayam patong child yay Peter Thompson ranwat hew labalan lapalupon. Kalangan Senator Latore. Salar point of privilege ay pan po na sa Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker, nuwawo karakarak and kamakit malwad dahil kakadiyang nan masan pen kamudan ko kitagla ng beopu riyasak riyaw laban niya riyasak payo. Reamen. Chansala mo kamaguto, karos mo utong kamaguto masani Pwuhng masani so
Kamagit paitar Mia Masin ba kamu Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker, nuwaw karak-karak kamagad maluwad. And kak file kamadan wag tagla obkri sa kriyaw laban niya resak payo. Amen. Karos mautrong kamagita masani ay uwang masani so kamagit paitar o trial filer kamumatan floor amendment obkri sa kriyaw laban niya resak payo. May ito floor amendment. Ay Mr. Speaker. Kamu Chairman Carl. Kailangan po kayo ipambliw itong alang kaya sumaw. Ay kesa bali sa karanwa paan kupura mo paan kupura kan karos. Ibilmen pa diyang kupura kan no. Wow nagi manakap kasambal Mr. Thompson pa diyang dyan tuan malwad ya. Kasamo yang nga nasa matay kuya kupuran mo rin sa wasan rawat. May Mr. Speaker, nuwaw karak-karak ikamagad malwad ya lengkak. Kuya kupura ki kamutan mo kitaglan ng bawab ko resak silula man niya resak payo. Amen. Tan salam mau kamaguto karos mo utrong kamaguto masani ay uwa masani so pwede kamaguto poita try katnan masani kamu Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker niyaralap kamutan ukitaglawat pag malwat and kak kamanata kisian wan moni yu makamanamantar puen kakapali microclaim nan parwat nan kosantian microclaim miya kamatangan yakiyu mabil kosantian pateng o pada tinirail kan mabangulian Pohnpei nan kamatangan yakiyu nan wen masel kamanamanta muren pada dua kamanamanta kosanti nirail kan kosaneti kamatong mabanguyawi nan microclaim kosaneti Pwede tim menyakiu meregister malaw-law, akamatong menyakiu wasala yang po ito. Pranwad Israel ko kau na batapuran ulian Pohnpei nan kamatang wo. Look pilew yaw yang Israel. Dan kag pateng kamatang menyakiu Israel men Pohnpei kan nan wen Kansas kau no puran kag uyaki Israel pateng Pohnpei nan kowo ben ranin mo. Ramai Mr. Speaker, wan moni makamanamantar, o luwan moni kan memia, awan jala silinan pagi tu bukpai sakriau, dan kak mai yang puinin yakiyuat, memonuat kamana-mana irai renta tang kenan microclaim absurd opita, dan kak tatang kemonuat, enapali arai tunggal tikit, paren kak paceng. Kamatong kan panwiyawunan wen Kansas kawawi ranin mo mau. Ente te me kau na batakan me miya sang Israel puinin kamatong wad. Moni me miya ba na palita tikit. Israel uyayar fundraising o apel pen wasarapan sandi yang iya apel pen sto sa marapan tatangki apel pen aray sintungal. Israel uyayar fundraising o ranwad Kadkadaur Pwuhng jalan nen kit sama. Ranwat rebeliang sewa-sewa option sports kama-kama mosakan. Rebeliang sewa-sewa sa apisin kaya neta kamatong niarail apaliyar clinic and tibol o little league kawait marawiyayang kamiti ni weekend kan rapali clinic puen kaya ne mapulopul te saman matay serikan Ong kamatongan yakiyu pada pewenangan seri rio sama dari irabukat ikamele mereka sambalin sansal kadang bentotok mamer apa-apa li sama matay serikan kupu-kupu rawat ini yang sewasa kupuradail nan apol ben kamutan utak lawat kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman for KAPWARESOU. Speaker. Kumpul iban kone teman senator Edmond ay protong tomui senator Edmond. Kalangan Speaker. Kumpul apa mo ni ban pato hingga pato yang sekarang wakan mapami siang ki pulang dia memotwa tu sekarang kita. Sepanan mali cuma sekarang wangkin komis Speaker vice floor po another members kan kau. Speaker po ini kispil
KAPWARESOU tama chairman in finance patpatuan po Pwuhng pun patpatuan kamatong mapangyaw yan. May patuan matana kamatong micro claims mo yaw nan marshal po ki so Twitter team resto pateng kamatong micro claims mo yaw nan marshal so tas lobit yang pas lobit yung marapan ko lan ng pateng tama yaw palyo marshal paspit makarata may pumipayang resto yang pagpagwatong mas lobit may invite teamwat pa wan muni watan ka kamanamanta porang ka kola patuyang rail min Kansas kan matong nanwin Amerika min patuan me patuan long tala 6,000 U ni floor amendment U atay na last week o min pitak ma chairman in finance ay jungal pagpag may patuan long ang puyaki Israel kuam kan mapatpatunan win kuam nin Pohnpei mapatpatunan win kuam rebil panyang kawawi September makinuyawi 9 September karos o rebil pagpagtor atay Thailand kak sewa sekretary sin munigis ma wamimin nan 6,000 unakit pa pampil sewa Israel o yakimin kisakis ikarapani partong wantay rawat po yaki 34,000 watt pan mapatota istubil uwam imimpitang iya ay jungal pagpag ma Israel min pumpikan patpatukuam mapan yang minan muni ma kam naman dasang palyan sport mapangkoto ang kakapali kamatong chikan ma Israel min pumpikan patpatunang win kuam rekak totong ki kalangan speaker Kalangan Senator Edward may floor amendment ko patpatutote ay ban ko na sumapa speaker kalangan moin tama kayo kasampal enan kuya bantatakot niyan so me ibarawan kuya acting ulian kamu pin isak sama patusang lagi patuto film moto o yai pingot me karyaw nan kamoto karyang kana karyang final ieu kapung mamia era karyaw man speaker Aral tungol tawon ko na bata tata asansan miral pen tawyang o pen represent porang kap maur kilkiyo tamara paki airfare o kaiten monika ongni irame sansal sang kompakabal senator atman barbato patak yau pagi nian so me pagpagaw yau monika nian so mamen mendok telapkan kamana resolution mesansan Ari, floraman mo siguro to. Pitak yung miyasang wali abano atitor mayang patunan sampara. Mayakis kalomatan kamti to kananan pasapon. Yamo mo na bang pay lang pinintuwa mo sentiya. Kayo, kaysa kamangi maroya organization yung miya naknaktoro. O kisaki, yamo man consumable laban patola. Met, ticket man control sampon to state government. O kisang ito karapan kampi akal itu bentak alitru tang kawal wujud. Bagi peitak mesansalo, yamo mana bang boy lang yang kuam. Isme bang boy yang talau nak itu. Mayem yang kesakit. Yamo. Maraban kita kesakisko mana uya bote kakuyan reimburse. Awan sansalo to. Yawan mereka tangki ni reimbursement. Prima kita kakuya. Ma kaboy pekat ini kasambal bengkak talisan. Kalangan man speaker. Dapat magkuprema po na siya Senator Edmond. Nakamun Senator Edmond. Kalangan. Iikarman ni patuan ta, patuan me utan muni. Songin muni wat. Apan anane paluwa an miya pailo ni Israel. Iikarman ni patuan ta, patuan mi Israel patuan ta muyaw. Rayang rong atay mi bagi ramen muyaw yang mo patuan yang Israel. Memapam patota pil kapat pan yamu mena pang poyaki chakwa pam payapol to east poyaki mami organization yung memoken poyaki and chancel pailo poyangkak payapol to the organization poyangkak kuya ikar mani patuan ta poyaki ranyang patuan poyaki me akak patota payapol to ikapalo mo ken eri kapung kita me
Senador Miguel patuan ta po kemari yang patuan na po munyo pan ka kota ite payable tu ime puya pe min pa kemak te pan ka rapagi ya puya pe ma pan payen patuan ta munyo kota isime pan payable tu hey kalangan Senator Edmond, Senator Edward. Kalangan promi honorable speaker kung question pray ako yung pachuan yung motion jalan lucing timasan penerawat. Magkuprema iban po na sama Senator Chawab makawatan lima motion. Kamu Senator Chawab. Kalangan kamu speaker. Kamu kacung kupura bukai ngeraro murin siya wasir met. Itu ngor sakaratan kay puni wawan patyang tu sabal mumuikan. Wawan ki kamu vice floor leader of try karusian and chamber. Mr. Speaker, ang sainsan ngay may ang utrong melel kaya tangi pulupul. Melel nan momotsyo nan triak omet kamatong. Eri imenal tungalan kita kawait sang chairman in finance the introducer in floor amendment na tumotrail. Ma we have been the talk what pagpagawat wait ito ni Pwuhng with the Niopsi sports. Tami patawan kemet iperkelakam bali iusangon pagpag sa portom mo. Ayo paliyo isa onal trotroya kamel mi office ma pali kamakdong Pohnpei wat o trailenane kin tatak pen o transparent po sangarosun with the channel ut retreat ngal kaina mo takal pakan kalangan speaker Chancel Mayor motion trailer return to Marshall Ben. Speaker kagyan patumon motion aban amdan recognize motion. Na kalangan may Mr. Speaker. Kaya bali sa karan wow, kapag kakawikan koros mami kalangan ng Vice Speaker pag kapag sa name mami yung kabal magkatay Pwuhng niya so magkatay songa pali bagbag may patusang kuam o iwasak tayo liliyamat ang kupuran Honorable Senator Chawab bagbagwad patuto address ang speaker o assignment uyawiyang committee. Committee katiyang tapato yan ang tatakot. Iwas sa tatakin committee liliyamet. Karong-rong uyawi. Apoy ki sa pamatay session no ran te wanaso may ang committee na pali report panso ka konoti wanaso pan may ang Pwuhng water and patota sang Pohnpei. Ay may pato kini we have been to talk met water met floor amendment. Kapor ke makawe kan chorus mapan mi report ime bilban sansal nan report. Ay padyang kupurakan o inananutsung kamumotan bukit taglawat Pwuhng kak apali anan kan makin lalato pang kupuratel sansal maanan toto ay melalato pang kupuratel met ari kapeng ke kupurakan magtayman utung ataw sa bulman kita kaumutan bukit taglawat kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carr, Senator Moby. Kalangan Speaker mo imen yang kasaleda iro pwede yang patron ni korong me Amanata, morning liberation. Paydak yaw bato yung sports council, sports commissioner. Ma bakbakwat fan wait ito and wait ito re. Pilpagren committee bakbakwat and wait ito re. Bakbakin mo ni koros na ban pitulungong retain na ban pitmotong and wait ito re. Ipuriyang may gila bakbakwat ainan do ni Flora naman. Inanani ko sa umbal ko po last time katalbil kamanatar mo niyong team ito. Met tribal kamanatar mo niyong team ito. Team what? Esto representative in men Pohnpei pon. So kami ang kitri, so kami matalani, maniyalala karo susus kolonia. Ari imat matawa mahutan masangan kamagatanan na uyawa na representative in sa motong kaisang nanway kay. Maktay pang kamanata mo niyan, pine raileran. O kutwil kay makinuyawi ka, esoto kutukul kaim ka sa tuyaw po yan pilata isme bangkolan yang yung moto. Ari iko sa umpaliki
sangan momen kamakit magtay yuya boy ka katay momen pilipil isima katay bang yang rai moni rai sailang kila numato Arya kanay na ibutami Senator Chua Pasaleta Point of order, my Mr. Speaker. Katay testro ka kamali Speaker, kailangan may kupro ipan po na siya kamagot na niya. Kailan return ito masin. Kamal mas, my Mr. Speaker. Kamal mas. Kay Kamal. Kami
Dahil sa pala, roktay kat nan maasan na pen floor amendment of creation sidu laban niya creation payo. Motion ang supplement kita. Kamagit sang Senator Net, kariyaman sang Vice Speaker, Thailand rutung tiyo supplement kita floor amendment. Chorus, nautung kabagito maasan ni Yay. Pwuhng maasan ni So. Kamagit po itar, Thailand rutung tiyo maasan na harus berujung dalam supplement kita floor amendment of creation sidu laban niya creation payo masa ni Yay Pwuhng masa ni So Sansal kamagit po itar o dalam supplement kita floor amendment of creation sidu laban niya creation payo may ada floor amendment Motion and close. Main motion. Kariyaman. Kamagit mayor Thailand rutung ti maasin na pen kamutang ko sunod of creation kayo laban niya creation payo LT1. Karos mo utong kamagit maasin ni Yay Pwuhng maasin ni So kamagit po ita Thailand rutung ti maasin na pen kamutang ko sunod. Pwede tayo kamanatar amendment kay asabul matay rule may require duplication partiality o imen patrawan makamutang ko sunod of creation kayo laban niya creation payo LT1 wialar LT2. Bagi tayo bang katiyanan usus and karyaw kayong sa kulang watawat ay paan patrawan po let's say Chief Clerk and we are roll call. Senator Abram. Senator Artui. Senator Carl. Mine. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Chuap. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Senator Simon. Senator Simna. Senator Simram. Mr. Speaker. And sansala ang way masabul matay usus tatatok matoko kamutang ko sunod of creation kayo laban niya creation payo LT2 usus creation soto mauwang mat mawag tayo kamanatar kamutang ko sunod of creation kayo laban niya creation payo LT2. On the privilege speaker. Kamu Vice Speaker. Kalangan speaker ay tungal point of privilege kamgubura. Nanan so mausap tayo iman patawan pagkakalang kakto na sa aman ay tungal ay tungal putak ato wata Mr. Chevrionis sa usapit kalibayla tiyo lobolo. Well, non-privileged Mr. Speaker, muna tayo bahan taula. Patawan kami alalama Mia irak kamagit kay ganuyaw melel na silisa kayo dalang ka kaunat aranan magat kan mia isudanon imanen telap sang speaker lel matong NGA puirin say songkan ampun ka paita abananano kaunat boto ata pada bantia lang nan kamagitin budget ay baruan kami alam planan totok pan mia o anana kaunat bata Wirin say, wirin sarak, aniyang uyak kasawan kawopon ranin tiyak. Kan kaburela palawar, o kabarayang kalakin Pohnpei songkan mamaya. Apuin kak paita, pagniya day para batang PESPAC Expo. Ap kasambal sang koros, yay heritage magkacay sa bulmangki. Susubukat, nakataw-taw.
ater salong aru puegi kawata kamtian siak social services yang age culture traditions iu pugo kasambal makamtuan kay relam ikaraban mo ine uram kay kapitagilong o kawata kamtuat nan legislature kamdian kak report kasane tami bang kayu kona nan mas silisa gro magkay kay Pohnpei culture tay entu eta massive are sang ni karabo man speaker ni memberwan yata kamokit nan privilege wet bagi kamian kabugog kamdian cultural traditions and kak ewang malenwa balian executive palikan koros lel donor partners when kaunop mas silisa kewan parwat teparban wat and kak kuyawi mokit o ekristialag sang tamu yauran sambar todo kita kau ranwa apa ikasawi yo ye tikila agda langa katela besang o enggak kapaba ma bogi na wearing sai te songkan waran wail lagi Pohnpei ka sageka opsang waran nan kala bunton ar kaunom bukat enka kuyau ban prong kopreto kokoyak o yuya katoto bukata kamdien taulang nan tatok pojodan ka kono batanan pacet ka ewong balika na iyaga kamakatiyo man speaker nan privilege may tungolang kiyan so Amen. Chancellor mau kamagit siyang vice speaker koros mautung kamagit masani ay uwa masani so kamagit paitar miya masani be masyolta ay patrawan may appropriate committee in social, cultural, historic and tradition o kasampal dan kaway ito rob kanay ang kakuyawi o report kitong momotwat dalang kakapali kirabukat ng budget kap kami Senator Pahrek kailangan si Speaker Evangel Florong Captain Privilege ang kambakabay Senator Edmund. Kailangan. Senator Edmund. Kailangan Speaker. Kapringit ng sartang wang kami Vice Lord number members ang Speaker kung kupuray pupilatuat mapit sansal me ye chair yu chantar sangwinat me amen anana pen muti me tatok pani yawi October 15 usus pamdew yawi ini patungan kita metkin boya ki komun gap appropriate kamtiu mepan kone boya ki yese me tatok panu yawi o election commissioner te office cek mumun me akot merkatar dito boya udan sis pan mugut ong tatok wat tay ka din sa hospital tama pa yawi o ini patungan kita irawat boya ki lelton suwat akarala August 15 muni kay kung kumugta sa kaya kuya pentatawat maususwat pang yawi an kak option election ran kak katar tito aral tam bang kak apali tatawat mele muni kuya ki utan muni bang kamukit ni kuya pentatawat kalangan Senator Edmund concern kasampali mo iban po na sa Chairman in Finance, mamia pagpagpatro dito te rakak kadiyang nan. Kalangan may Mr. Speaker, ay tungalwa sa balban, kupura mo ipang kupurakan karos. Kalangan ng Senator Edmond po, kacaman ka sa bal, may uyayang kitay lo. Pilway pa ko ng Pohnpei, may lelirail John Wayne net. Nan kalog mamia usus pa uyaw October isak limaw. Kapag October isak limaw, patronan tiyan tatag me ban watato o tiyan mo ne ban tapta Oktober ang kawid mamia patetin ususuan kak yang sama tay patet kap ang mapek kawid pen mo niya lel titor ta saik kan dia kalangan may Mr. Speaker Namawal sa Senator Edmund miyete ira Taikan. Speaker. From Kupura, Senator Edmund, Kupura Ma, Senator Chawab, Senator Pahrek.
Senator Chawab. Katawan na mirmiya yero kloka bilchanga. Ainin pada itong chairman in public works na yatun magtay la palila nomination realm at patro treban kair sa model special ranwat. At matangat ma upurakan ka. Kailangan Senator Chawab, pan po na sa floor leader, ang kamagit katay dilang pa nomination. Motion Jailan Churuk the ban nomination speaker. Karyaman. Pwede kamagit o miya karyaman pa pan po na sa chief clerk. Recommendations, personal committee report, number Walisa Actual Line Research Pahrek, Mepet, nomination of Mr. John Adolf to the PTA Board of Directors. Men po na sa chairman in public works. Kailangan, Isabella Isungulwao, ang promo Speaker, Vice, Floor, o Honorable Senators Kankoros. Mang Wulianti, Vice Chairman, o Sabulmomu Committee and PWTC, Wiyata Kamugit, Trial lang nan masan pen recommendation in Standing Committee Report number Walisak Tuaw Lepinyal Reef Pahrek. Karyaman. Siya lang mo kamagit mamiya, koros mo itong kamagit o masan iyay, uwang masan isyo, pwede kamagit tayo po itarak tayo baan kumbal o tayo katiyan anusyus. O essential ma recommendation, toke isanaan kanin matalanim ta John Adolf, when kak uya emen port in PTA. Tayo kumbal, minitrew, tariyaw, Thailand katiang tepatroyan anusyus. Speaker. Tergo dahil sapal ong na sa belum dahil uya kupur
On kak sansalan kupurkan o melel tonway supplementary issues metoke recommendation and report number walisak tuwa le benaria isak payo mayay ititon John Atol when we are member and board of directors and BTA issues isak payo way o limauso Met mawawag tayo kamanatar, isanaan ka rin matalanim, the John Atol of PTA. Speaker. Kami, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ibahan parawan yield, florong, gambagabay, Senator Licanet. Senator Perez, yield, florong, Senator Licanet. Kami, Senator Licanet. Kailangan ng kami, Speaker, mohon magkaroon sa itong sa karatan mga kapatapat. I say, wow, Mr. Speaker, kailangan ng kami, my good Chairman Perez. San Salma Ranwet, Ms. Buriso was Ranwet, Niya Bobot Kasambali, Patay, Spilmatay, Uyako Buriso Waset. Imen Thailand Ponese o Wauniki, Kasamo, Ira, James Kimmel, Penina Kimmel, Ong, Tabalan Lobolopen. Speaker, iman kamkupura privilege, iman kabatayang ansoma. Kue kepanenay we, iban, walian din panenay, o we katunggalangan ng paputuot. Esansal Maria imanakap man na pransarte support ke bana tarian yo. Rastam, Tamsin, nanwain India. Iman katong kiyang bobotuot po niyan so may manakap man no lalang kapal o kapal salitala tiniyan so may apapal ira may saw-saw sa apot irabil kapoya kala aratungal sa ilakan puro to Pohnpei pirang kakwa an manakap kapal salitala apoto pitiyang po walianti riyay manakap po tanenay way gede Kapag kalangan ng proposal, kalangan ng kuprama, kalangan speaker. Kalangan Vice Speaker o Senator Licanet, pag yung maulian trade dear o po na siya uyak Pwuhng o puput, sansaler, kalangan ng kuprama. Miyate, point of privilege, Senator Laban. Privilege, Condolan and the talk. Recommendations presenting committee reports number 2 Isaac Line Reef Mepet. Nomination of Mr. Thomas Kaska to the PTA Board of Directors. Kami, Senator Laban. Maulian the Vice Chairman o sa Wulmamuy Committee and PWTC. Yata kamukit Thailand, katsiyang nan, recommendation yan. Standing Committee Report number 2 Isaac, Levinyal, Riyaman. Chance lang mo kamagito, koros mo utung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show. Pwede kamagito po itara bang temang katiyan na lusus. Lusus pan recommendation masansal ng report number 2 Isaac, Levinyal Isaac Fayo. Mayay toke Mr. Thomas Koska when we are in Port and PTA. Men patrawan ang staff kan and pas pasang tarabuan usus kan o traipan komal lebanan show o katiyan anusus.
Giyang Malal Senator Kano kapese yang waipakon masabul matail usus tatatok matoka Mr. Thomas Kochka when we am in Board of Directors and PTA usus Isaac issue A or Riau show. But mawag tayo bilkamanatar Mr. Kochka when we am in Board and PTA. May I nomination? Kamu Senator Pahrek. Motion with Katian Ban, item issue. Magit ka tayo ng torak tiyang panang basic issue, tayo katiyar panang basic issue, kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Ibaruan kuburkan ngerer. Ibil kapingi sa mga tayo ranwat paitamaw. Irayo me Pahrek yan ang wigwat may men paruan wiyage ituan rotoro. Dan sa mga tayo ranwat may nale. Agay tayo mangi magtayo kapitala pinay toto. May nagay tayo siya mangi. Dan sa mga kama naman in resolution o kusunat kan mamiya. Eleta tronda tawagan kampayo. Macuriyang kadal bayamon ni peite maaptan nagla. Raban kagera le puina rail. Puagi atail kama nala resolution mamiya. Mr. Speaker, ibatang pinay kan poros and PTA o pilihan sa water wilanti sa maray government tagamang yang rail puegi iparuan mamia sirigay ma paruan sang nan rot puegi rail kasik ma peite pan wiyawan yesilo ibil kamel ng wen miet telefon leleng baba kay ma tatawa saksyo kaopsera to cash power puegi rail sa peite Penay toto, siri toto, nanway kan isisuot. Ipatang penay entrondok pugat, obinian sa water, uyas of matay, sakratan, pagmak, puegi, ele. Katal banyang pugogi, isisuot, tapaisuot, masansalong, katal koros, mapit PTA. Ayrawat may man parawanta, kalangan speaker puegi ansu mo. Ingak paruan tayo rawat. Pagmiya itong alpain ay mayang tronda tao pugat. Imagar tayo paruan ay ma o paruan tayo ratoro rawat. Kaya minsan sa lang way pakon sa matayin nan tinda tao punapali penaikan and iray tronda tao pugat. Kalangan ko Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Senator Pahrek concern kasambal ng sa bulman diyan. May kuproisto patrawan aleti. Motion in Kair, special session 1, Speaker. May kuprama important sa Senator R2. Kailangan, Mr. Speaker, sansal mamiyat patok kasambal yung tayo lapyang katsang lala. O mapit resolution in Condolence sa Reef min bata delegation in Sokes. O uya at sa karatang Kapwuhng lab o maluwat, Legislature wat, pwede sansal the late Honorable Transfer Louis o yang Honorable Jutat Chani o Bill Kapachayang po triyaman sang PTA sansal ma Mr. Kostika o sabung iso isonan kan mabantan chiyang isa karatan Mr. O Kapachayang isonan kan dahil uyak sa karatang Kapwuhng lab melel chabiyata sang Israel open na kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Artui Iban po na si floor leader. Kalangan Speaker Sekarang wau sabal iman Kapwuhng kiyang kayo Senator Artui bagi chabiyata Kapwuhng ayun ka pausya Kapwuhng melel ban promo speaker, vice speaker, honorable members, pwede sa masal to talk and ranwat pon hap melel bata delegation in matlim ong pwede to talk metoga sinan kunin wat win matlim kalangan korusya herer. Ang masular ay pan po na siya kamagit mamiya. Esansal maranwat yay kayong siya klan sa bulmatay luya kubur toror wad
Ria Mona Telban Kat Pesang, Ivan, Patuan Pakitaran, one Paronco, and Kakulian Taitio, low and returning it is supplemented. We have poor Toro. Then Pakita Ban, Prince, one Paron Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, dahil kubureo, iban barawan sansala, ipagya manaman ng kubur. O maing samat ko, so bajila palap, prosono manaman, yeyas parabot. Monat pan, padoyan at sungal kapang pan kuburar, agad kubure, agad ang yangila, at sungal patrokan, uyuyakan, at mataukan, naelakin, kahit yung kuburamoy, pero yang at kuyat chaulang kan, wegi ngomen patao, agad ang kuburmaan kiyang kiyit, so ang koros na sa paduan uyata, masyuri itar pan kuburamoy. Kamu jagalep, sabulman kemana-mana wat, o seperti maklabalap, dan kita menemen kiyit koros. Panuot sa patuan kaim sa kelar, ia malam kosan di Corol. Song koros ko ita mau ko biar kecing sawase. Kalaran ko main sangat ko balap. Niat pan pulpes yang sang wasak sen. Senan badoon tagi. Iran gaden peresan di kapalakan ngani umot. Oket kiyang kelail an badoarat sobil palenganit. Sehingga yang kamu naulel ansyo mo tayo pangkilan mo ito. Kailangan ni irmaing samat ko, lagalap ko sa akin mo ko na yung sansan. And uyat tungal kapil ng apsuri sansan lagadan kubura. O gadan kaitar sa bulman kita. Ay tungal sakrata sang ni tungal miti sa lokong. Ni moro mo yat kawan kailangan ko mo Jesus Christ. Sa parati sa karayot. Dagnat kat koros. Amen. Kailangan mulai pan patuan pona siya kamakit tayo menulian tayo diyo yata kapung o sim kabina malin kapung o tontotong kan koros may ang legislature buat tatong kan ang paita nan session tororwat itungal kapung ang vice speaker floor leader chairman kan o honorable senator kan koros pwede kita tawag magtay katiyang air lale o kaim sakla uya kupur tororwat kalangan ko pramay sabal matay tatok yung sakla ranwat o mamiya uya kupur toror tay nak e ubana moron ranwat kalangan o sabal matay